sam ovde u osnovnu školu Branislav Nušić, žive u Ciginoj ulici, imam ovde puno prijatelja koji dalje žive i počev od lokalnog pa do nacionalnog karaktera o kome je malo pre gospodin Gaković govorio, država se urušava na svim nivoima. Ono najvažnije što moram da istaknem je, neki ljudi ovde to znaju, uglavnom dosta ljudi koji ne poznajemo, ali mi od prvog trenutka kada smo dobili mogućnost da se okupljamo u mesnim kancelarijama bilo gde na Voždovcu, u Beogradu, u Srbiji, mi koristimo tu priliku i radimo i sa svojim članovima i sa prijateljima i sa simpatizerima, trudimo se da na svakom nivou polju delovanja postignemo maksimalne rezultate. Sada, nažalost, se prvi put vidimo sa nekima od vas, ali eto, i sad pre izbora i posle izbora mi ćemo se ovde sastajati svake srede u 18 časova, ovo je naš redovni termin, koliko ja znam, za održavanje sastanaka mesnog odbora, kako ovde, tako i na još nekoliko mesta u opštini Voždovac i na preko 30 mesta na nivou grada Beograda i preko 100 mesta gde se redovno sastajemo na nivou Srbije. Za manje od 2 godine postojanja, kao organizacija uspeli smo da formiramo i mesne i opštinske odbore, gde u najvećem delu Srbije i gradske odbore, a posebno smo ponosni na to što smo formirali jake odbore u srpskim zemljama pod okupacijom. Za sad se formiraju jake odbore u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, a posebno bih naglasio na Kosovu i Metohiji da smo jedina organizacija koja u mestima, gradovima i selima južno od Ibra ima formirane opštinske i mesne strukture. Naš rad upravo jeste osnovali smo se u najvećoj meri na Kosovu i Metohiji u jednom trenutku kada su se pojavile barikade i kada je srpski narod na barikadama pokušao da zaštiti svoje nacionalne interese. Mi smo redovno odlazili tamo, moji najbliži saradnici i prijatelji, slobodno to mogu i reći, braća i sestre s kojima sam danas u zavetnicima, su se u najvećoj meri i upoznali na tim barikadama. Naša borba za Kosovo i Metohiju, to moram da se nadovežem i dodam na gospodina Gakovića, svakako je svakodnevna. Mi smo aktivno radili na tome da se bojkotuju nelegalni šiptarski izbori koji su se održali 3. novembra. Čak smo od određenih centara moći u Srbiji, konkretno od Aleksandra Vučića i nekih njegovih ispostava, bili optuživani da smo opstruirali, te da smo mi polupali i kutije u Kosovskoj Mitrovici kada su se poništili izbori na 3 biračka mesta. Mi nismo polupali kutije, pre svega iz razloga zato što mi verujemo i poštujemo Ustav i zakone Republike Srbije. Za nas ti izbori nisu postojali, samim tim nismo imali ni razloga da lupamo kutije, a druga važna stvar je da je prvi put režim Aleksandra Vučića upravo uzdrman u Kosovskoj Mitrovici, gde je izlaznost bila 2 do 3% na biračkim mestima da su polupane kutije. Dakle, režim Aleksandra Vučića je surovo uzdrman time što mu je srpski narod okrenuo leđa. Do sada je uspeo da kupuje glasove u opštinama kao što su Vrbas, Zaječar i neki koji imaju po 20-30 hiljada birača i da je gotovo kompletno biračko telo naslonjeno na javnu infrastrukturu iz koje prima plate. Nažalost, na sreću, na Voždovcu neće imati do te mere tih mogućnosti i ovde je, s obzirom da je jedna opština izolovana od ostatka Srbije, postoji mogućnost kupovine glasova, ucenjivanja ili da se daju šećer, ulje, brašno ljudima koji teško žive da bi taj dan dali svoj glas. Ali opština Voždovac je opština koja ima 157.000 birača. Opština Voždovac je takva po strukturi stanovništva da ovde ljudi nisu do te mere potkupljivi. Ovde ima i puno mladih ljudi nacionalno svetnih. Mogu s ponosom da kažem da mi imamo na Voždovcu već gotovo 500 članova, da imamo preko 3000 simpatizera kao pokret sa kojima smo redovno u kontaktu. Mogu da kažem da je naša lista sastavljena od najboljih ljudi, kako ljudi iz Zavetnika, tako i braća iz Dveri i iz drugih patriotskih organizacija. Ono što moram pre svega da navedem da na listi na kojoj smo i mi, na kojoj su Dveri, Zavetnici, da je tu i podržava svojim autoritetom i svojim znanjem i profesor gospodin Pelević, koji ima tabor srpskog jedinstva, to je stranka. On je inače, moram to da kažem, juče on je kao predsjednik Kickbox Saveza Evrope juče isterao iz hotela u kom se održava summit, to je Savez kickboksera Evrope, isterao delegaciju koja je došla sa Kosova i predstavila se kao kosovska delegacija, tako da eto, to samo pokazuje kakvi su se ljudi tu okupili. Naravno, tu su i druge patriotske rodoljubive organizacije, počev od Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu. Nažalost, mi na flajerima ne možemo staviti
ne možemo staviti Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvo, jer je kao takvu ne prepoznaje zakon Republike Srbije, ne može se registrovati kao Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu, pa je njihovo udruženje Srpska Krajina sa nama na listi za odbornika na Voždovcu i predsjednik Vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu, gospodin Rajko Ležajić. Mi kao pokreta i braća iz Dveri, ne sumnjam, godinama sarađujemo sa našom braćom, ne odričemo se ni Republike Srpske Krajine kao što se ne odričemo ni Kosova ni Metohije, ne odričemo se ni Republike Srpske, Crne Gore i svih drugih okupiranih srpskih zemalja. Konkretno ono što moram da kažem za izbore na Voždovcu, mi smo vam doneli flajer sa kandidatima zavetnika koji su na ovoj listi za Voždovac. Mislim da smo jedna od retkih organizacija koja je navela gotovo sve svoje odbornike, da bismo upravo pokazali ko su ljudi za koje vi možete da glasate, da bismo predstavili naše kandidate. Veoma smo ponosni na to kakvu listu kandidata imamo. Ja ne znam da li ste dobili ovaj flajer. Ono što je jako važno, na njemu stoji broj 9 i to je možda najvažnija stvar koju danas moram da pomenem, iako da je normalna situacija, mi ne bismo imali ni prilike da pričamo o tome. Mahinacije i prevare kojima se služi aktuelni režim, oličen u Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, ali i potpomognuti Draganom Đilasom i Demokratskom strankom, smislio još jednu prevaru. Ta prevara je upravo se sačinila u tome da je lista pod rednim brojem 2, koja se zove Ne volim političare. Druga je podnela zahtev da bude prijavljena za izbore na Voždovcu samo 24 sata od formiranja, to je od raspisivanja izbora. Samo bih hteo da napomenem to za ljude koji nisu toliko politički isprofilisani i aktivni, da bi se jedna lista proglasila važećom, potrebno je da se skupi najmanje trećina od ukupnog broja potpisa, ali potrebno je 1650, dakle da bi trebalo da se skupi preko 550 potpisa da bi jedna lista bila važeća. Sudski ili opštinski overivač u toku jednog dana teško može da skupi više od 200 potpisa. Dakle, ta lista, Ne volim političare, koja ne postoji, koja nema infrastrukturu, za jedan dan je dobila mogućnost da preda listu, iako čvrsto verujemo da su ti potpisi bili falsifikovani, da bi se šta desilo? Srpska napredna stranka je predala prva, oni drugi, redom su se ređale druge stranke i organizacije koje su predavale listu, Demokratska stranka nije predavala listu. Pazite, do poslednjeg dana Demokratska stranka predaje listu u trenutku kada se organizacija koja sebe naziva Ne voli političare povlači iz biračkog procesa. Demokratska stranka do tog trenutka nema svoj redni broj, svoje birače ne poziva da glasaju za neku određenu listu, dok Srpskoj naprednoj stranci njihovo odustajanje ništa ne menja. Sve ostale političke organizacije se 30. novembra stavljaju pred svršen čin toga da sad svi moramo da se pomerimo za jedan broj. Braća iz Dveri, mi, sve ostale organizacije koje su sa nama, i Slobodna Srbija, gospodina Mirka Jovića, i ljudi iz dijaspore, svi koji smo tu, smo se skupili sa jako skromnim sredstvima. Jako skromna sredstva uložili, odštampali materijal i plakate pod rednim brojem 9. Mi nemamo ni hemijske, nemamo nikakve velike mogućnosti da ljude oduševljavamo ne znam kakvom kampanjom, čak ni hemijske nemamo, da ne pričamo dalje. I šta se dešava? Naš skromni materijal možemo da pocepamo i da ga bacimo samo zato što su Demokratska stranka, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije tako odigrali. Na današnjem sastanku opštinske izborne komisije sve liste su pomerene za jedan broj, zahvaljujući novoj koaliciji na Voždovcu koja je formirana, to je koalicija ovih navedenih, Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, Socijalističke partije Srbije. Braćo i sestre, to je jedan mali udarac za našu listu, ali i za sve ostale patriote i rodoljube. To je jedan trenutna mala pirova pobeda onih koji će uskoro završiti na smetlištu istorije. Mnogo ozbiljniji igrači, mnogo veći udarci su potresli našu otadžbinu Srbiju. Mnogo puta smo izašli iz svega ovoga jači. Ovo je mala pobeda nemoćnih ljudi koji vide da gube kompas. Ljudi koji znaju da ovo nije Vrbac od 30.000 birača. Ljudi koji znaju da nemaju preko 5.000 zaposlenih kadrova Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, konkretno Dušana Vajatovića u Vrbasu, pa tamo ne mogu da kupe preko 50% glasova. Ovde će situacija biti malo drugačija, iz tog razloga oni moraju da rade ovako kako rade. Mi smo konstantno na terenu, imamo informacije šta se dešava, imamo informacije na koji način se ljudi uslovljavaju, način na koji se kupuju glasovi i šta se sve radi. Dovodi se u pitanje da se jedan broj ljudi prijavio na opštini Voždovac da bi glasao za njihovu listu, samo da bi na taj način pokazali da imaju uporište u narodu. Zašto je za njih Voždovac ovoliko važan? Kao što sam rekao, Voždovac ima specifičnu strukturu stanovništva, Voždovac ima ljude koji su
uvek umeli da misle svojom glavom. Prva opština posle stvaranja višestranačkog sistema gde je pao komunistički režim, to je jedna od prvih uprava opština Voždovac, ali opština na kojoj je pao sa najvećom razlikom u glasovima. Oni se Voždovca i plaše zato što Voždovac ide u susret gradskim izborima, plaše se Voždovca zato što Voždovac ide u susret najverovatnijim vanrednim republičkim izborima. Dakle, mi smo se okupili u ovu narodnu koaliciju, mi smo se okupili u ovaj rodoljubivi front. Nadam se da će on prerasti u nešto više, da će se ovom frontu pridružiti i druge patriotske organizacije i stranke. I s ovog mesta i odavde, kao i od svuda, mi pozivamo ljude da nam se priključe, da se pridruže. Medije nemamo, finansijska sredstva nemamo, ali borit ćemo se na ovaj način. Mi kao zavetnici držimo redovno sastanke i u Kumudržu, i u Medakoviću, i u Braćerkoviću, i u hotelu Srbija. Počeli smo da držimo sastanke u Ripnju. Verujte mi, Ripanj koji je 25 km odavde, koji je nama i finansijski daleko da bismo mogli stalno da posećujemo i držimo redovno sastanke. Pre 3 dana smo otišli u kuću jedne porodice koja je dovela drugih 10-ak porodica i to u Prnjavoru, koji je na kraju Ripnja. I oni su tamo, eto, čuli da se formira novi nacionalni front, jako su upoznati sa radom zavetnika, dolazili su na neke naše akcije, na neke naše tribine, pa su posebno, eto, i čuli da su sa nama i krajišnici, jedni su čak i rekli da su sa gospodinom Mirkom Jovićem sarađivali 90. godine u Pazovi, da su se sakupili, ja mislim, u kafani koja se zvala, kako, Nemanja, Dušanov mač. Tako da, eto, ima ljudi, ima boraca koji nisu odustali ni posle 23 godine. Mi smo stvarno ponosni što takvi ljudi stoje rame uz rame sa nama. Ja sam konkretno ponosan na to što u Zavetnici imamo puno mladih ljudi, pa mi na ovoj listi samo imamo 4 apsolventa najjačih državnih fakulteta, od pravnog fakulteta do Milice koja nam je prva među Zavetnicima na listi Fakulteta političkih nauka, Dušan Petrović, Fakultet organizacionih nauka, Aleksandar Bjelan završio građevinski fakultet, imamo nekoliko diplomiranih ekonomista, učitelja i puno časnih domaćina i ljudi koji su stvarno svojim iskustvom, znanjem i snagom podržali ovu listu. Ja vas, braći i sestre, pozivam da, sad moram da se prebacim sa 9. na 8. da 15. decembra zaokružite broj 8 broj, nemojte pogrešiti, zaokružite broj 8, mi vam dajemo obećanje da ćemo sasvim sigurno snažno zastupati interese građana na nivou lokalne samouprave, dakle u opštini Voždovac. Mogu da vam obećam i to da nikako, ni po koju cenu naši odbornici neće ulaziti u neprincipijalne koalicije. Dakle, mogu odmah da vam kažem da ni po koju cenu nećemo niti podržati, niti sarađivati sa izdajnicima koji danas priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. Pre svega mislim na Srpsku naprednu stranku, Socijalističku partiju Srbije, Demokratsku stranku i sve njihove satelite, o drugima i da ne govorim. Naravno, trudit ćemo se da što više okupljamo srpskih nacionalista, rodoljuba, pravih, mladih, ljudi iskrenih entuzijasta koji će u narednom periodu, počev sa opštine Voždovac, kao što je krenuo i naš vožd Karađorđe, u oslobođenje Beograda. Evo, mi ćemo s Voždovca krenuti u oslobođenje Beograda. Nadamo se da ćemo dobar rezultat postići na Voždovcu, posle toga još bolji u Beogradu, a onda ono što je najvažnije, pobediti na sledećim republičkim izborima, jer Srbija nema prava više da trpi izdajnike, Srbija više nema prava da se povlači pred onima koji rade protiv srpskih nacionalnih interesa, a ovako jaki, objedinjeni, sinhronizovani, samo ako svi uložimo svoju maksimalnu energiju, ako uložimo svoj trud, svoje znanje, ako odemo kod svojih komšija i pozovemo ih da izađu 15. decembra, samo na taj način možemo pokrenuti jedan novi ciklus promjena i oslobođenja Srbije. Pa, braći i sestre, kako mi radili, tako i nama Bog pomogao. Živeli! Zaokružite broj 8. Dakle, kao što vidite, postoji jedna nova, mlada, energična i jaka opozicija koja će svakako uz vašu podršku postati još jača, jer samo ujedinjeni možemo da delujemo svim snagama najbolje. Hvala na pažnji.